izi ngabo zacu hagarara yo fata hagarara fata hagarara Yewana fata M23 irabikoze mu magambo ya mbere bakimara gufata Bukavu umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Lieutenant Colonel Wilingoma muvugizi wa M23 ati birarangiye, abatuye Bukavu bashobora guhumeka umwuka w'impinduka, umwuka w'uburenganzira, umwuka w'ubwisanzure, turi gisirikare cya rubanda. Aya ni amagambo akomeye cyane. Ese koko bigenze bite? Mvuga iki ndeka iki? Birasaba ko umusivili agomba kujya kwikosa akajya kwiga igisirikare. Birasaba kutaza amayeri ya gisirikare, agomba kwicara kugira ngo akurikirana akantu ku kandi ku byo M23 iri gukorera igisirikare cya leta ya Kongo, FRDC, igisirikare cy'u Burundi, abacanshiro ndetse n'abandi bo muri Hibu Special Force y'igisirikare cya Kongo, ukongeraho n'ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo SADC byohereje abasirikare kujya gufasha FRDC ngo ikomeze kugenzura Bukavu. Mu gitondo twababwiye inkuru yari iteye ubwoba, nijoro twababwiye inkuru yari imeze gutyo, ariko umwami yongeye kwinjira mu bwami bwe. Intare za Sarambwe zongeye kwinjira noneho ku mugaragaro Bukavu. Birasa nkaho icyari cyubahiro nyacyo cy'umusirikare uharanira ukuri, igihe akenerewe isaha y'ukuri, iyo niyo saha nyakuri imwinjiza aho abamukeneye bagomba kuba bamusanga. Ibintu bihinduye isura neza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twatambukije mu gitondo inkuru yari ikomeye cyane, byashingiraga ku makuru yari ahari, ariko birasa nkaho buri wese yagakwiye kuba atekereza niki kibaye kugira ngo isa 12:37 kuri iki cyumweru itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 amagana y'abakomanda muri M23 bakimbagire Bukavu. Tugiye kwinjira ku mavideo n'amakuru yose dukora ku mboni zacu z'indani muri Bukavu. Gusa icyo ugomba kubanza kwandika muri comment aho ngaho, andika kukunde M23, wandike kari umwarimu w'intambara n'amayira adasanzwe bigendanye n'ibyo bakoreye igisirikare cya leta ya Kongo na coalition bari baraye binjije muri Bukavu. Amakuru yavugaga ko bateze bamudahusha benshi, ndavuga ba snipers mu nyubako ndende kugira ngo bazatotora b'ingenzi mu bakada bakuru ba M23 mu gihe bakinjira muri uyu mujyi huti. Ariko ikizakubwira ko umurwanyi wa nyawo uzi gutegura urugamba banza kohereza intumwa maneko zijye kubanza kumenya niki kiri imbere. Ibyo byarakozwe akantu ku kandi, bibanza gushyirwa ku murongo kugira ngo hamenyekane aho umwanzi ari, abanza kurwe mu nzira n'abakomanda bakora cyo kimwe n'intasi za M23 bahanagura uwo mwanda wose. Amakuru ya mbere twabonye nayo tugezeho, abasirikare ba M23 bari guhabwa amazi n'abaturage, amazi yo kunywa. Bigaragara ko bashobora kuba barayibakuru bitendo mu ijoro ryose, bakaba bari bamaze kunanirwa, ndetse kubera ko ari n'igisirikare cya mobile force, igisirikare kigena n'amaguru, bari bamaze kunanirwa. Abaturage babahaga amazi. AFC M23 mu kanya gato nkako guhumbya tubona igeze irabote ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu muri Bukavu. Mu kanya gato nkako guhumbya abasirikare ba AFC M23 bagaragara ku ishuri ryisumbuye rya Wima, lycée de Wima i Bukavu. Mu kanya gato ibwendi mu mujyi wa Bagira, AFC irishimirwa cyane n'abantu benshi barimo gukora ibikorwa ku kwiba muri Bralima, ariko bari bishimye ko
kubona M23 ibinjiranye mu mujyi. Amavideo menshi amwe namwe kuri iki cyumweru mu bice bimwe na bimwe bya Bukavu ari kugaragaramo M23. Gusa nubwo ibyo byose bikomeje, gusahura birakomeje muri Blarima, nubwo M23 yamaze kwinjira muri iki gitondo. Tuvuga iki, tureka iki ibintu bisa n'ibyongeye gusubira iwandabaga. Reka babwire ko mu ijoro Perezida umugaba w'ikirenga w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari yasabye urwego rushinzwe umutekano, navuga ko ari nka etamajoro, ko bagomba kwinjiza wazarendo ku bwinshi muri Bukavu kugira ngo ijye gukora ibikorwa byiza ku kurindira umutekano mu gihe abasirikare barimo barakina amayeri yabo. Gusa ntabwo bari bazi ko M23 n'aba engineer b'urugamba bari barimo gutegura ibitendo bikozwe muri iki gitondo. Gusa ibyo byose we wabyumva ahariho hose mu bitangazamakuru. Reka twinjire mu nkuru za ndani muri iri joro ryose, kuva ku mugoroba tukimara kubabwira ko igisirikare cya Kongo FARDC kinjije imodoka nyinshi zuzuye abasirikare mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Abasirikare b'impinduramatwara ARC M23 bakoze ibitendo gake gake. Nk'uko bisanzwe itangazamakuru rigomba kubona ibigenerwa na M23 aho kugira ngo M23 umwanzi ayivumbura uko ashatse kose. Ibyo nibyo byakozwe mu kwinjira muri Bukavu bucece. Igisirikare cya Kongo kigatega mbushi zigafata ubusa mu kwigaragaza ko binje noneho rwagati. Abakomanda muri special force ba M23 batangiye gukora akazi gatandukanye, gwemukira umwanzi warangiza uwo mwanda we ukawukura no mu nzira. Ayo niyo magambo akomeye aturutse mu bimbere muri M23. Ati umwanzi twamukoreye ibyo yifuzaga cyane, yifuzaga kugaragaza ko ari umunyembaraga, ko twatinye, ariko buri kimwe cyose kigira abategura. Ese niba ari wajya mu kabari harya babanza kuzana iki mbere yuko bakuzanira ifi yawe? Ibyo nibyo twakoze, kandi umwanzi nibura tumaze kumwereka ko hari byinshi akiga. Turakomeza kuvuga ko ikibaya cya Ruzizi kigomba gutekana kikavamo inkozi z'ibibi z'abasirikare b'u Burundi zidafite impamvu y'ukuri izicaza ku butaka bwacu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo ni amakuru y'indani muri M23. Twagerageje gutera icyumvirizo imbere muri etamajoro ya M23 kugira ngo tumenye n'iki kiri gupangirwa muri Bukavu. Ntacyo twakuyeyo, gusa uteye icyumvirizo kuba ari ku mirongo imbere ku rugamba biragaragara ko hari ibitendo bigomba gukorwa mu rwego rwo gutanga ibihano ngo FARDC igisirikare cya Kongo kitongera gukora amakosa nk'ayo cyakoze. Birasa nkaho igisa n'itangazo rya Lawrence Kanyuka kukuburira abaturage ko igisirikare cya Kongo kiragaruka, kandi kikagaruka kije gukora amabi. Ubutasi bwa M23 buzi buri kimwe cyose. Aya ni amagambo twanasubiramo yavuzwe na General Pacifique Masunza ati virusi turimbora n'ubutasi bwa M23 buri rwagati muri twe. Icyo dupanga cyose M23 irakimenya, ntacyo dushobora gukora M23 itakizi. Birasa naho buri wese yamaze kudagadwa cyane. Igitega kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, General Neva, ubwoba ni bwose kubera ko bahawe igihe cyo kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agasesengura avuga ko bishoboka ko ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haryamye amajanja special force M23 ku buryo umusirikare wo mu Burundi utinda kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo araza kugotwa, kandi ko ibiraza kumubaho biraza kuba bibi cyane. Birasa naho ibikozwe byamaze gutera ubwoba buri wese. Amakuru yamaze kugera injamena kwa Marshal Mahamad Idris Deby Itno. Bose bari kwibaza M23 ni gati ki? Aha niho buri wese
waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube, waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform, igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0743 41 94 043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse.